Kasang hinyo trap youth council mendagasi kakhat saw tarik unatong arajar arpulai katur kasang-kansan sebuah sekretariat bandawa berpengkan mau ya kasokar habade bak ainan permit ten khasi bakum juru man persya ya kajeng kwa dan kasokar banwara lentiral apa East Central District ki banar bagi plakat ki barak ki parem juru kasokar bakum juru ya MP jaka Shelok ba Vincent Pala hadu mentah ki volunteer jaka HYC ki yang khmat jaka sekretariat penyaperta ya ki slogan bat pertas laru ya kasokar bakum juru ya kitu ki bakarsan Manwan ra lentiral. Kini kajing tur jika seng HYC kalau kajing ki kaba asngil terhana ba Shelong kaba menen kaladan kajing ki da kaliang jong ki debat taksi. Kini kala penduduk tiap pendudam ki pulit hakaba kanang ba Shelong kala mat ki kijing e bat kabala pelong ki bawah senja distrik ru man khang dukano apo kaspo baji menmir. No, that's ILP, Abanda, yo. No, ILP, no,